Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ustadz Haji Sarif Hidayat, kepadanya dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kami persilakan untuk segera menghadirkan Ananda calon mempelai wanita, Ananda Reni Suryani, putri pertama dari Bapak Utuy Suparman dan Ibu Cucung Sumarjina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Kullu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jamu dari Bapak nikahkan kepada calon suami pilihan yang bernama Ahmad Dodo Alfredo dengan mas kawin perhiasan emas seberat 14 gram dibayar total itu. Bapak menjadi wali nikahnya dan memohon maaf selama dididik oleh Bapak, Ibu maupun keluarga. Banyak langkah yang salah, banyak ucapan yang salah. Semoga Bapak, Ibu, keluarga memaafkan sekaligus mendoakan agar tidak menurunkan kebarukan di dini wadunya buang air.
Dan ke seluruh hadirin Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad berdoa pondok bin Bapanda, saya nikahkan, saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Reni Suryani kepada Anda dengan mas kawin perhiasan emas seberat 14 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Reni Suryani bin Bapak Putu Suparman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma ya karim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadaqina sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami kepadamu agar hambamu yang baru saja resmi menjadi pasangan suami istri, yang pertama dipanjangkan jodohnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dimakmurkan rezekinya, dijauhkan balanya, dan mudah-mudahan di kabupaten Malaka nanti dijadikan ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang barokah fi dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah jalan nangkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lakunana minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.